Vosisiwe Mkhwebane uri Ramaphosa aboyeka kupalusha mali ya 500,000 yo huma eka vusasa. Mindyangu na holobye wa rihanyo va kombisa gome hi mhangu ya mafu ya madokodela ya le Limpopo. Baka hina lawa Mahungu hi ririmi ra Xitsonga ka SABC riperile. Musirheleri wa vaakatiko loyi a nga yimisiwa entirhweni Vosisiwe Mkhwebane uri Presidente Cyril Ramaphosa u tlele milawu ya matikhomelo ya swirho swa mfumo uri leswi vangiwe hikuva a nga paluxanga magidi R500 wa tirhandi leyi nga nyikeriwa pfhumba ra yena ra CR17 hi khampani ya vusasa. Mkhwebane a karhi ya mahlweni no nyika vumbhoni emahlweni ka ntshamo wa komiti ya le Palamende. Ntshamo wu lavisisa loko Mkhwebane a lulamerile ku fambisa hofisi ya musirheleri wa vaakatiko. Maqwetha ya Mkhwebane va sungule vumbhoni hi ku hlamusela hi pfhumba ra CR17 ra Ramaphosa na leswi nawu wa matikhomelo ya swirho swa mfumo wu vulaka swona eka swirho swa Palamende. In terms of the rules of basic fairness, if there are three independent persons, one of them is a Chief Justice, the other one is a bona fide official of the Public Protector's Office, and then you. How does it work that you must be impeached for believing or for espousing the exact same view that, given the same evidence, the Chief Justice finds, or not even the exact, a better view, a milder view than what the Chief Justice concludes, and Mr. Mataboge? Mkhwebane u pfumelana na mpofu na ku vula leswaku R500 wa magidi wa tirhandi leyi nga nyikeriwa pfhumba ra CR17 a yi byeriwanga Palamende. Well, he knew. I don't believe that he didn't. What should I do with these emails? What should I do with the one of the donors I've interviewed who confirmed, thanks that we had the recording, it's still there, where he was confirming that he donated, he attended a gala dinner. U vule leswaku xiboho xa komiti xo ala ku vitana Ramaphosa ku ta eka ntshamo swi vula leswaku ku ta tekiwa bya yena vumbhoni ntsena. I would say we, because we worked as a team. These are the reports which were produced before by the very same team of the Public Protector. And to me, I thought that's the perfect way to go. And they were not impeached. The former Public Protector finished her term. No one questioned her why she used that code. The current justices of the Constitutional Court and those who've just recently retired, because we made an application for rescission of that, trying to show them that, can you correct yourself? But they were not impeached because they failed to self-correct when they are showed that there is this wrong thing which you've done. Hambi swiritano xiviko xa Mkhwebane hi mayelana na pfhumba ra CR17 hi swin'wana swa swiviko leswi nga vekiwa etlhelo hi khoto leswi vulaka leswaku komiti yi nga ha tirhisa swiboho swa khoto ku langutisa vumbhoni bya Mkhwebane. Vatshami va le ka masipala wa Tshwane va ri va ta va na ntshembo eka mayara lontshwa ntsena loko va vona hi mintirho ya vukorhokeri. Meyara Silas Brink u na siku ntsena teke xitulu endzhaku voteriwa hi huvo ya masipala tolo. U languteriwe ku thola vaholobye lava nga ta tirha na vona eka masipala wa Tshwane. Tikhampani to hlaya leti nyikaka vukorhokeri bya nkoka edorobeninkulu a ti hakeriwanga. Vunyingi bya vanyiki va vukorhokeri lava nga hakeriwangiki i tikhampani to rindza. Mutirhi un'wana u vula leswaku u na ntshembo wa leswaku Brink a nga hatlisa a tlherisela xiyimo xa swa timali ta masipala lowu tikeriwaka leswaku a ta hakeriwa. Problem leyi nga na yona i ku since February a se yi hakela. Sweswiwani hi faceane na ya ku heleni March va vula leswaku mali a yi kona still, and swa vava swinene vulaka ku ri hi ti breadwinner hi vanhu lava hi sapotaka mindyangu ya hina, so loko swi ri so we don't know ku ya hanya njhani. West part mina ni munhu loyi ni nga renta, so swa ni tikela swinene. Van'wana va tshemba leswaku ku ta va na vukorhokeri bya nkoka. Sokolo RDP izinga di senyehile, batho ga ba bereke,
mayor le nna re thuse like gona beno go na le mathata a mantši ka le gore a etsagala batho ba bereka ga ba kry di-payments. It's been 3 months since re bereka re ka mmerekong but no payments e re kry-a. Mintlhontlho ya timali edorobenikulu naswona swi ni ku onha lokukulu eka mabazi ya rona hikwalaho ko pfumaleka ka mafurha. We have noted the election of Councillor Silas Brink as the new executive mayor of the city of Tshwane, and we hope and think that his election will then go a long way in terms of stabilizing the current challenges that we're facing as a municipality. Tanihi leswi mintlhontlho ya vukorhokeri yi yaka yi nyanya eTshwane, nhlangano wa vaakatiko SANCO wu nghenelerile. Leadership of SANCO in the Greater Tshwane region, we note the election of the new mayor. We wish him all the best. We hope that unlike his predecessor, services are not going to be focused only in the suburban areas, but also in townships and in the informal settlements, but also the city center will be prioritized. We also hope that is going to give priority to the passing of the budget that is pro-poor so that our people can get services. Ku pfumaleka ka ntshamiseko eTshwane swi vangiwe hi mafambiselo yo kala ma nga ri kahle ya swa timali. Xiviko xa n'wantikotankulu xi komba leswaku kwalomu ka mabiliyoni 10 wa tirhandi a yi tirhisiwanga kahle, leswi nga endla leswaku khale ka meyara wa Tshwane Randall Williams a tshika ntirho. Holobye wa mfumo wa miganga eGauteng u lava leswaku meyara lontshwa wa Tshwane a kuma leswaku kahle i mali muni yi nga kala yi nga tirhisiwi kahle. There's a need for a municipality to ensure that people follow the law when they do certain things such as tenders and other issues that they deal with it, so that we don't have audit outcome on the processes or procedures that they followed. Loko Brink a langutane ni nyimpi yo tika yo tlherisela ndzhuti wa Tshwane, muvulavuleri wa huvo a nga ha suka exitulwini. Mayor wa Cape Town, Jordan Helois, u andlele mpimanyeto wa doroba wa ntsengo ringana 11 billion wa tirandi. Ntsengo lowu i matima ka doroba ra Cape Town, tanihi leswi hundzaka na mpimanyeto lowu nga tirhisiwa edorobeni leriya hi nkarhi wa World Cup hi lembe ra 2010. Mayor Helois u ri xiave xo tala ka mpimanyeto xi ta kongomeka ku antswisa mphakelo wa vukorhokeri. Vaaka ndhawu va Cape Town va nyikiwe ku fikela wa vunharhu vhiki leri taka ku va va nyika mavonelo mayelana na mpimanyeto ku ri wona wu nga ta pasisiwa. Doroba ra Cape Town ri na vaaki lava tlulaka ntsena ehansi ka 5 wa mamiliyoni. Vunyingi bya vona va ha ri eka xiyenge lexi pimiwaka tanihi lexi tlakukaka eka ikhonomi, nakona eka ntlhanu wa malembe lama nga hundza doroba a ri langutele leswaku nhlayo ya vaaki yi nga ha tlakuka hi kambirhi. Va vula leswaku mpimanyeto lowu wu ringeta ku ringananisa eka lava nga swela swinene na lava va tlakukaka eka swa ikhonomi. Will not only serve the needs of Cape Townians today, but will also build for the requirements of a rapidly growing Cape Town tomorrow. Within a generation, Speaker, this will be a city of 10 million people, as more and more people choose to move here in search of a better life. None of us should be daunted by that prospect. Instead, we must plan for it and build now with that future in mind. This year, and this is very exciting, this year we are tabling a capital expenditure budget of a record 10.9 billion rand. Doroba ri na makungu ya ku ringeta ku antswisela vaaki ehenhleni ka ku tlakusiwa ka gezi hi 14.4 wa tiphesente eka Eskom kusukela hi siku ro sungula ra n'hweti leyi taka. This financial year alone, it has cost us a whopping 390 million rand. That's new generators, more fuel, overtime, security, and losses due to theft, vandalism, and lower electricity. Imagine what we could do with 0.4 billion rand. In our effort to protect our city from this most glaring of state failures, our budget today includes 2.3 billion rand to end load shedding over the next 3 years. Kambe va ANC va ri ingilawa ku nga vi makungu ya ku ringeta ku gangisa tivhoti eka nhlawulo lowu taka hi vandla ra DA. If you look at the electricity environment, the city is charging more than Eskom, and not every area is under the city. So the areas that are under Eskom are paying less. So the city cushioning, it's as good as none because they are still paying more than Eskom.
Yes, the numbers are looking proper. That is what the DA consistently do. They make sure that they present a nice, good presentation that does not come and filter to the people on the ground. That does not give what is actually expected from them to make sure that they are helping and assisting our people on the ground. Doroba ri tlhela ri kunguhata ku tirhisa nhungu wa mabiliyoni ya tirhandi eka ku lwa ni vugevenga ku katsa ni ku thoriwa ka 85 wa maphorisa mantshwa. Marito chavelela ya karhi kongomisiwa eka va mindyangu ya madokodela mambirhi le Limpopo, Mpikeleli Xikwambana na Chimangadzo Muofe. Lava mbirhi va love hi Musumbhunuko na vusiku ekaya ra vona ePolokwane endzhaku ka mholovo ya le ndyangu. Dokodela Xikwambana u vuriwa ku va a balesele nsati Dokodela Muofe loko a nga se tibalesela na yena. Mafu ma xitshuketana ma Dokodela Chimangadzo Muofe wa malembe 22 na Dokodela Mpikeleli Xikwambana wa malembe 25 ma siye va mindyangu, vanghana ni va tirhikulori ni gome. Ndyangu eka rifu ra jale ra ka hina kambe era swinamhaka eri ndyangu amukela ku a ku ri nkarhi a lo fika hi tshemba ku Xikwembu xi ta hi pfuna. Mintirho ya Xikwambana exibedhlele xa Donald Fraser va yi ndhundhuzele tanihi leyinene. Loko hi vulavula hi Dr. Xikwambana i van'wani va madokodela va ri vatsongo hi va nyiketile na vutihlamuleri bya ku va vurhangeri bya xibedhlele. Se sweswo swi mi kombisa ku i vanhu lava va migingiriko, i vanhu lava va ku twisisa ku ndzawulo ya rihanyo i tirha hi rihanyo ra vaakatiko. Muofe loyi a ri dokodela exibedhlele xa Polokwane a lava ku tirha tanihi dokodela wa ka manana loko a nga se lova swa xitshuketani. Loko a ri laha exibedhlele xa Polokwane na ku pasa leswi swa swikambelo swa ku nghenela ku va ti-specialist i se a swi pasile. Vhiki leri a fanele ku ri a endla ti-interview. I munhu luya loko hi ta ka vamhani lava va bihe emirini a ri na vurirhandzu swinene ngopfu. Madokodela va ta lahliwa emakaya ma vona yo hambana emugangeni wa ka Holweni ehandle ka Tzaneen na le Fairboom ehandle ka Louw-Trichardt. Maphorisa ma pfule nandzu wo dlaya ni wu endla vulavisisi. Swa ha tetano va ndyangu va ka Muofe a va kumekanga ku ta angula eka mhaka leyi. Maphorisa eMpumalanga hi le ku lavisiseni ka milandzu yo dlaya no pfinya mayelana na mafu ya vantshwa vambirhi. Leswi ta endzhaku ku kumeka ka mintsumbu ya wanhwana wa 16 wa malembe na wanuna wa malembe ya 25. Mintsumbu yi kumeke ka muako wa khale eKhumbula kusuhi na le ka Bokweni. Wanhwana Sinenhlanhla Nkosi u nyamalele hi Sonto loko a nga se kumeka a lovile hi xa mundzuku wa kona. Ndyangu le Gomeni n'wana wa vona Sinenhlanhla Nkosi loyi a ri ka grade 11 ni xaka ra vona Dumiso Mhlongo va kumeke eka muako lowu nga tirhiki hi Musumbhunuku ni madyambu va lovile. Ndyangu wu ehleketela leswaku Mhlongo hi yena a nga dlaya Sinenhlanhla. Ngibonile lapha ngithole ukuthi lo mntwana sekhaya mntukulu wami umbophile caleni lapha efastere nomphophe enzanyeni. So yena utikhungile uyalema lo akhomba ukuthi ngena umbulali. Sinenhlanhla u hlamuseriwa tanihi nhwana wo miyela ni ku va na tintswalo. Ndyangu wu twa ku vava swinene. Ngithukile angizange ngilale nabangitshela ukuthi umntwana uthokala esontweni urejiwe wakhungwa washona. Siyadibuta ukuthi umntwana woneni ngibobani laba indelendo lebhlungu nakangaka. Maphorisa le Mpumalanga ya le ku lavisiseni ka milandzu leyi katsaka ku dlaya ku pfinya ni un'wana. The investigation is ongoing. No one has been arrested. However, with regard to what has been found on that Monday is the two bodies, that of a female 16-year-old and also the 25-year-old male. Now a case has been opened. The charges, one it's inquest, and there is also murder as well as rape after police found some information that suggests that there was a foul play with regard to the body of the 16-year-old female. Ndyangu wa ka Nkosi wu lava vululami. Sinenhlanhla u ta heleketiwa endlwini yakwe ya makumu hi Mugqivela.
Van'wana va vaongori na vatirhi lava nga thoriwa ku pfuna hi nkarhi wa COVID-19 eswibedhlele swa le Gauteng va ta boheka ku helela hi ntirho. Mali ya ntsengo wo ringana 600 miliyoni wa tirhandi leyi nga pimanyetiwa a yi ringananga ku va thola hinkwavo va yisa emahlweni na ntirho. Vaongori na vatirhi lava khumbekaka va kombise ku vilela exibedhlele xa George Mikare Garankuwa eN'walungu pela dyambu bya Pitori. Kwalomu ka 150 wa vatirhi va vufambisi ni seketelo exibedhlele xa Dr. George Mukari va langutaneni ku helela hi ntirho. Leswi ta endzhaku ku tivisiwa leswaku tikontraka ta vona ta ntirho ti ta herisiwa. Va katsa vafambisi va swilo, va basisi, va matsalana ni vasweki. Va thoriwe kontraka ya COVID-19 leyi a yi engeteriwa lembe ni lembe eka malembe mambirhi lama nga hundza, kambe va vula leswaku va tiyimisele ku lwela ku hlayisa mitirho ya vona. When we came here, nobody wanted to go nearer to COVID boxes, to COVID wards. We risked our lives, we went to the wards, we collected COVID. Vafambisi van'wana va swivandla swa le henhla ni vatirhi vo thola va ha ku yimisiwa entirhweni endzhaku ka swihehlo swa leswaku va thola vanghana na maxaka ya vona. Van'wana va vatirhi lava langutaneke ni ku pfumala mitirho va sola leswaku mitirho ya vona yi ta nyikiwa lava nga ni vuxaka ni lava tirhaka eka ndzawulo yo thola. They were just chasing us away. They want to give our post to their relatives. Ndzawulo ya rihanyo eGauteng yi vula leswaku hambi leswi a yi kunguhate ku tama ya ha ri na vatirhi hinkwavo lava nga thoriwa hi kontraka ya COVID-19 eka lembe ximali leri taka va ri va nyikiwe hafu ya 1.1 wa mabiliyoni wa tirhandi leyi va nga yi kombela. MEC did emphasize that the department had requested the Provincial Budget Committee to retain the current COVID-19 compensation of employees budget, which was at about 1.1 billion in the 2022-2023 financial year. However, due to budgetary constraints, the budget was allocated at 600 million, which of course has got an implication in our ability to retain many of the posts. Vatirhi va hlambanye ku ya mahlweni ni ku kombisa ku vilela ku fikela loko swikoxo swa vona swi fikeleriwa. Hi se mahlweni mahungu ya SABC. Ndzawulo ya dyondzo ya le henhla yi mise nkombo vatirhi eka nkwama wo dyondzisa machudeni vuswikoti bya ntirho. Ndzawulo yi vikele palamende hi ta vulavisisi bya vona mayelana na vukungundwani eka nkwama lowuya. We had reported in the past that whereas we had already started the suspension of those officials that were implicated in the report, we further added other officials that we did not report to, from 5 to 7 now, the total number that has been suspended. But further to that, Chairperson, we report today that all of them have been charged formally, and those preferred charges, we have also given them a chance to respond to the charges, and all of them have also responded to the charges that have been preferred. We have the Chairperson appointed an independent panel. A hi languteni leswaku timakete ti pfarise ku yini namuntlha eka JSE. Rand yi tiyerile ku yi pimanisiwa na timali ta matiko yan'wana ya misava. Nxavo wa dolara 18.07 pondo 22.27 euro 19.59 kasi pula Botswana eka tiko ra akelana i 1.37 Menkabela ka JSE a ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $1,969 a ounce, platinum $967 a ounce, oil and base $78.69 in Pongolo. Khale ka vatlangi va Bafana Mark Williams na Katlego Mashego bana mavonelo yo hambana mayelana na Bafana eka mphikizano wa AFCON. Xipano xa Mudzaberi Hugo Broos xi kote ku fikela ku ya Ivory Coast lembe leri taka. Leswi ta endzhaku loko va hlule Liberia hi 2-1 eMonrovia. Kasi namuntlha magimeta kwala Vukosi Mathonsi u khomile xipiko xa maxelo endzhaku ka mavhengele
ra perile. Riperile alangiseni leswaku maxelo ya namuntlha ya khomele yini eka madyambu ya namuntlha ku ta khanuseriwa mpfula leti nga ta ti ri kona kwala KwaZulu-Natal tindhawu tin'wana ta kona kwala Gauteng kambe Limpopo ku ta khanuseriwa moya lowu nga ta va kha wu hunga xikan'we kona kwala Western Cape laha nga ta khanuseriwa moya kwala ka 25 wa tikhilomitara hi awara lowu nga ta va kha ya emahlweni eka siku ra mundzuku kona ku ta khanuseriwa mpfula leyi nga ta va yi ri kona KwaZulu-Natal ku ta khanuseriwa kwala ka 60 wa ti% ku fika na kona kwala Mbombela Limpopo ku ta khanuseriwa mpfula yo vevuka kona kwala ka 30 wa ti% leyi nga ta va yi kha yi ri kona eka siku ra mundzuku kona ku ta khanuseriwa moya nyana wo titimela lowu nga ta va kha wu hunga loko nangisa kona kwala Western Cape la nga ta kha emahlweni eka madyambu na le ka siku ra mundzuku kona ya Gauteng ku ta khanuseriwa maxelo yo hisa loko nangisa kona kwala Pitori Johannesburg xikan'we kona kwala Bronkhorstspruit ku ta khanuseriwa maxelo yo saseka na kona kwala ka 27 kambe ku ta khanuseriwa na timpfula leti nga ta ti nghenelela kona xifundzankulu xa le Limpopo ku hisa swinene loko nangisa kona kwala Messina Giyani kona kwala ka Maphata mpfula ta kha ya emahlweni na kona ku ta khorisa mpfula swo vevuka ku hisa loko nangisa Thohoyandou Polokwane xikan'we kona kwala Mkopani Liphala xikan'we kona kwala Thabazimbi maxelo ta khanuseriwa ku hisa swinene loko nangisa kona kwala Phalaburo xikan'we kona kwala Bakersford Tzaneen yona ta khanuseriwa maxelo saseka kona kwala ka 28 wa ti-degree kambe xifundzankulu xa le Mpumalanga ta khanuseriwa maxelo hisa loko nangisa kona kwala Mbombela Skukuza ta khanuseriwa ku hisa swinene kona kwala ka 34 wa ti-degree kambe ku hisa xikan'we kona kwala va Mkhonto xikan'we kona kwala Sekunda maxelo ta khanuseriwa ku kufumela nyana kwala ka 26 wa ti-degree kambe KwaZulu-Natal maxelo nangisiwa ku va ehansi loko nangisa kona kwala va Vryheid xikan'we kona kwala Ulundi Richards Bay na kona kwala Durban maxelo ta khanuseriwa ku va ehansi Port Shepstone ta khanuseriwa kwala ka 22 Kokstad yi ri kwala ka 19 wa ti-degree kambe xifundzankulu xa le Eastern Cape maxelo ta khanuseriwa ku yi kufumela nyana ku ri hansi loko nangisa kona kwala Willomo Graaff-Reinet na yona ta khanuseriwa maxelo la hansi kambe kuna maxelo la hansi loko nangisa kona kwala Komani xikan'we kona kwala Mthatha la nga ta khanuseriwa kwala ka 20 wa ti-degree kambe xifundzankulu xa le Western Cape la nga ta kha nghenele moya maxelo ta khanuseriwa ku va ehansi na kona ku nangisa maxelo titimelela nyana loko nangisa kona kwala Hermanus xikan'we kona kwala Cape Town ku maxelo ta khanuseriwa kwala ka 23 ku ta kha ku hisa loko nangisa Vredendal xikan'we kona kwala Clan William kambe ku nangisa maxelo ku fumela loko nangisa Beaufort West xikan'we kona kwala George Mossel Bay maxelo ta khanuseriwa kona kwala ka 21 wa ti-degree kambe xifundzankulu xa le Northern Cape maxelo ta khanuseriwa ku va ehansi na kona ku ri nangisiwa ku hisa ku antswa loko nangisa kona kwala Springbok Calvinia maxelo le hansi ta khanuseriwa kona kwala Sutherland Kurumani ta khanuseriwa maxelo hisa xikan'we kona kwala Kimberley DR ta khanuseriwa kona kwala ka 24 wa ti-degree kambe xifundzankulu xa le Free State maxelo ta khanuseriwa ku hisa na kona ku hisa loko nangisa kona kwala Barthaville xikan'we kona kwala Sasolburg Kroonstad na yona ta khanuseriwa maxelo yo hisa Frankfurt na yona ta khanuseriwa maxelo yo hisa kona kwala ka 24 wa ti-degree kambe xifundzankulu xa le Northwest maxelo ta khanuseriwa ku hisa swinene loko nangisa Tosca xikan'we kona kwala Vryburg Taung na yona ta khanuseriwa maxelo yo hisa Rustenburg Klerksdorp maxelo ta khanuseriwa ku hisa eka siku ra mundzuku hi swona swi mukhomeleswona eka maxelo ri perile